Video Lucky PC Gaming. Danas snimamo Minecraft. Da, kao što znate... Sine. Da, šta sam da kažem? Da, ako ste htjeli vidjeti moj skin. Evo ga, jaška, došam ja. Ja, sad ste vidjeli moj skin. I da, malo ćemo tu da se zezamo u Minecraftu samo. Vidite, imam neka hrana da se kupljamo. Izvinite, pošto dugo nisam bio aktivan na YouTube-u. Nisam mogla, stvarno. I tako, pošto jedno $5. Tako, 19 sati, $84. No šta je? Pošto $5 je tačno. $5. Ok, to je bilo to, znači malo da se otvorim. Da, pitao sam mog brata da li hoće da uzem klipu. To je, htio sam da ga pitam, ali Skype mu ne radi. Tako da fuck osjećaj. Ja sam ne znam gdje sam, ne znam s kim sam. I da, ovaj klip ću nastaviti. I evo da se ljudi, vratili smo se. Imao sam malih tehničkih problema. Brate, pederu, čekaj. Posjetite kanal, moj kanal, Lucky PC Gaming. Tako. Da, ako te ideš klip, brate, nema da hejtuješ. Ali jebi ga, brate. Nešto gledam. Da, ako pogleda ovaj klip Maja Son, znači, on mi je bio drug na skinu Lucky PC Gaming. I, brate, samo da ti kažem da ja, ona govna, nisam teleportovao. Jer ja da sam ih teleportovao, ja bi ti rekao. Ja kažem imam. I da, ljudovi. Vidjet ćemo, ako gleda ovaj klip, ja mu se ovim putem izvinjam. Tako da, vidimo se ljudi u nekom sljedećem klipu. Ostavite like, share i subscribe. Vidimo se.